FM 91.9. Friends tayo 91.9. Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo. Kinagiling pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria. At kinagilan ng Espiritu. Bapo Maria, mit mo kang grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka aring sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Adi ko, alipaning Ginoo. Maria, ikabud ka na ako, andi ingikas mo amano. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may isaw niya kaya katamo. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami, O Santang Induning Diyos. Kami kapanay tuliran, nabang namin pengako ng sa Kristong Diruta mo. Amen. Manalangin tamo. Tapuanan mo sa akong grasya, Ginoo, bing Diyos, bing kaluluwan, at ang bating pamamalita ng anghel. Akilanin ang pagkatawan ng taong Jesucristo ang anak mo. Umina naman ang pamaylasan at kamatayan ng krus. Apakilitan niyo naman sana, hindi gayon pa ang suginang medye. Alang-alang sa puiti, kang Kristong Ginumi Yanasa. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay misasya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay misasya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay misasya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ilaginig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN. Coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9. This is Bright Light News. Maya Pabengi, ini in Bright Light News. CHR, suportado child support bill ng Congressman Tulfo. At para karing detalye, suportado ng Commission on Human Rights o CHR ing susulong ang monikalang batas ng House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Pisyag iting CHR Commissioner Faida Dumarpa at panehnayan ing pamaging batas ng House Bill 8987 owing an act punishing the willful failure to pay paternal child support. Agpangking may sabing monikalang batas at dinwang ng Tulfo niyang bilaba sa banwa. Ana mabanwang pangakulong ing parusa, hing ninumang tata, ay bisang sustentuan ng anak, agyangatin niyang kapanintunan.
Pepalino ng Commissioner Dumarpa, ametong yating pamaglapastangan, king karapatang pantao ning anak, alungob king violence against women and children, o vausi king lalam ning economic deprivation. Ing House Bill 8987, mi panukala ni king House Committee on Child Welfare, at atyune king Appropriation Committee, ban panigaralan ning pondo, ay pagkalub king may sabing batas, uling kailangan mitatag metong opisina king DSWD, ban manimuna king child support. At ako po Angelo Yabut, Maya Pabengi. This is Brightline News. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Ikaw pa ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong inyong among sa Impapawid, si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong station administrator ng 91.9 Bright FM, ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po sa ating last Friday of the month na episode ng ating pong programang Barkadahan kay Kristo. Nasa third week pa rin po tayo at ito na po ang huling araw ng buwan ng Enero. Yan, 31. Yes, I think birthday ni yung ating butihing canon lawyer si Pumbong. Wow. Yes, alam ko birthday niya ngayon. Hindi nahanap ko rito eh. Ano ko wala yata. No, yes, wala. Okay, anyway, happy birthday Monsignor Bong Pangan. And nandito po ang ating kasama every Friday, si Brother Iver, si Madam yata, wala pang, Wala pa po. Traffic siguro, mang. Siya ba Kaya may traffic ko kaya ni John Bosco. Wow. Kaya Don Bosco totoo. Because ngayon ay feast day ni St. John Bosco. No? Walang klase dyan eh. Wala po. Dumaan ako dyan. Wala po. Anyway, samahan niyo po kami at makibahagi sa isang oras ng pagninilay at talakayan dito sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Okay, Brother Iver, mag-greet ka pa mo ka rin kakatang makiramdam. Siyempre po, aring hanggang malagsawang isusubaybay, king kakatamong barkadahan kay Kristo, mula Lunes hanggang Biyernes. Siyempre yung Biyernes po, uring at chukin. Maya pa, bengi po kayo. King matong oras sa pamagnilay ng kakatang ebanghelyo, yung kami po lalakwan. Ikit kayo ni makabyuya po yung Crispin Sunga. Happy birthday, Crispin. Birthday na po. Mukhang marami yata yung nagbe-birthday. Okay, thank you, Brother Iver. At maya-maya siguro, ewan ko kung makakahabol pa si Madam eh. Anyway, pakinggan po natin si Among sa kanyang pagbibigay ng ating mga text line numbers at yung mga social media platforms natin. Para po karimbisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin katamong parokyang kabibilangan, Mankalita at dinantalang maya pa oras din kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon king GCash number
account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king katamong biye kasal pantayanan mangkanita lalo la pang dakal ting katamong kakaluguran. Okay, thank you Among at mag-wave naman tayo Brother Iver. I-greet natin lahat yung ating mga FB viewers and listeners all over the world. No? Salamat po sa walang sawang pagtutok at pagsubaybay ninyo sa mga iba't ibang programa po ng ating station ng Bright FM. And of course, special mention ko lang yung mga kukonti pa rin, no? Na members ng Kakaluguran Community Program natin. No? Sana po ay mag-join na kayo, no? Para dumami sila. Yes po. Okay? Hindi lang po yung nakikinig tayo, kung hindi makibahagi po, no? By generously sharing your material gifts and blessings, no? Para po maipagpatuloy natin yung ating radio apostolate, yung mission ng Panginoon, ang pangangaral po ng mabuting balita via radio broadcasting. So sa inyo pong lahat ng mga members at upcoming members, no? Magandang salamat po sa kagandahang loob ninyo sa ating station. Okay, may patalaswas ba tayo sa coffee? Okay, sige. Ito po yung bagong parang revenue app natin, no? Yung parang donation pala. Sorry. Donation platform natin. Itong app yan, no? co-fi.com. No? O kaya ito po may QR code tayo sa screen, no? Yung mga FB viewers natin, no? And just search for our account, no, yung 919 Bright FM, so that you can personally donate, no? And at the same time, you can also buy yung ating mga merchandise. Nandyan sa co-fi.com. No? Coffee. Yan, coffee. Mahilig din ng mga tao ngayon sa coffee. Okay, no? Diyan po. At maraming salamat po sa mga donate na yata. Ewan ko kung may nag-donate na dyan o may bumili na sa ating merchandise, no? As part of our donation platform. Okay. At ngayon po ay pakinggan po natin ang ating audio Bible, no? Para sa ating pagbasa ng Ebanghelyo sa gabing ito. Nga na pang Jesus. Apakilupa may kayaryaning Diyos king taong sasalbag bini kingasikana. Kay ba't ng sinalbag, susundo ng daraptan ing sadya ng gagawan aldo-aldo. Sibot at lumabong ing bini kingena kamalayan nung makanano. Inggabun yang balang pasibot at babyebunga king tanaman. Muna luntoy ing bulong, kay bating buko at kay bating bunga. Potang matwaning bunga, paluta ng agad ning mena naman, uling miras na ing pamamupol. Kay sano ya pamalyaring pakilupa ing kayaryaning Diyos. Nga na pang kinutang Jesus. Nanong talimagang gamitan tamo, bata yang ngay larawan. Kalupa niya ning metong abutol mustasa, ing malating dili ka rin sablang bini, akinwanan ning metong ataw at tenam niya king gabun. O neng kabudmita na miya iti at tinubo, maging maragulyang dili ka ring sablang gule. May kakasangayang mga ragul. Huli na nita, makapanyalela dingayop ka ring sangana. May naral ya Jesus ka ring tao, king kapamilatan da ring dakalatalimagang kalupa dareti. Ketang abot dang aintindyan. Eya may naral karela ay mo sa ginamit talimaga. Oneng nengalaneng kaya beno ne muding alagad na. Mamalinawa na karela ing kabaldugan daring talimaga. Ing maya pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay ko, Kristo. Okay, Brother Iver, duwan na namang parabulay niya tungkol kay kayariyan ng Diyos, no? Bini. Ing bini. Sisibot na o daragule na enabalo o enakamalayan na. It was unnoticed. At pangadway ning the mustard seed, no? The tiniest and the smallest seed. But it will grow and happen to be a shrub or a tree, no? Okay po, tating kang babakala na pamiburet tungkol kaya ng kakatang ebanghelyo. Talimagala po.
nung pwede lang maligwang intindihan, pwede lang mangailangan pong further explanation. O rin, nung Hortelano ko po, mahilig mananaman. Ini maligwayang pag-intindihan po. Kini po sabi na gini, yung kayarianan ng Diyos, king pagkulupa may king taong sasalbag bini. Balutan naman po yung bini itong silbag may utenam may naman po timano dagol. Yeah. Dadala niya pong proseso. Manibad siya po king may kutkut siya pa mo, mas pakitang butulo yung bini, tapos atin niyang sibot, sibot siya po yung uyat na tangay, dagol na yan po yung dagol. Yan po yung proseso. Pablasang din yung pong bini, makatambon laging gabon. Emo man po balo ng mga nanuyang. Tamo po balo ng mga nanuya pong dagol. At tintaong sinalbag, alaya naman pong upaya para makasigurado na ining binito mo buya po. Makanya niya po kaning kayarianan ng Diyos, makanya niya yung amano na nga pong Ginoo na nung ka rin po tang misal bagya kikatam po, tang mita na miya kikatama po. Na alata mo pong itamong balo nung nanin maging epekto na po. Ini po experience tayo po ini nga po siguro kayo mo. Putang magumilya kayo na po. Totoo ito. Man po balo nung sibot siya nung mamungay itang mamungala rin homily nung tanggapan man po balo. Pero bisa po yung power na ng Word of God tayo po watarok. Tayo po may po balo na mo kimeto nga tao mo balo ng makanano yan dagol at makanano yung mitanam king puso at panandam na po ng meto nga taong makarandam kaniti. Pero yung importante po gani, yapin itang king kakatamo pong kasalpantayanan, yung kapaniwalan tamo po, karingamanong darandaman tamo po, karingamanong bisasalbag, balo tamo po, malyaring po mamunga. Yung amano ng po ng Diyos, eya po misalbag o mirasking meto nga tao na alayang kwenta po. Atin niya pong bunga, maski na pong gawan niyo po. Po ayagonta, yung amano na ni nga pong ginupo at ang dindam det mita na miya karing puso't panandam na nin tao. Mupin po na yung kaya tama po pansinin Yung kaya tama po pansin. Kaya ako po, yung metong kong experience kanini, king kalambatan na po ng pamagobro, king kasalpantayanan, kita pong potang manatad ka pong seminars, retreat, na nenggay bala mo, isipan mo, walang bunga. Lalo na potang medyo matamlela rin makrandam. Bala mo, walang bunga, pero nung magtiwala tamo po, at king amano na ng Diyos, nang magtiwala tamo king Diyos, dahil nga man nung miyatad, meron pasyag mo, datang yung panahon na realize na po rin may karandam yung kahulagana at upaya daretang amano na ng Diyos na dindam na po. Mubin po yung sasabihan na po kini, mekad ka rin buri ng payabot ng katang ebanghelyo, yung yabi nitang mabiyasa tamo pong maninaya. Mabiyasa tamo pong magtiyaga. Maninaya king pandagul na ning bini. Maninaya tamo po king maging bunga na rin amanong inapsya tamo po. Maninaya tamo po karitang bunga daritang sabihan tayo pong mayap. Agewa tamo po karing aliwan tao. Po bating. Po sayang. Yung nanuman pong obra tamong tungkol king nga pong Ginoo. Nang kais po kasi at tendency yung mainip ka. Putang bala mo, utang feeling na alam natin ang kliyente. Kalambat ang panahon, yan naman natay. Pero ali po,
mabagasa tama po. Ngini po, yapin yung tema na po ng katamo Banwaiti na po. Yung Word of God, yapin yung katamong source of hope tama po. Karinta mo po manalumpakan. Karinta mo po magdepende. Tama po milala ko pag-asa. Kaya mano na ng Diyos, tumubo at tumubo. Ita po, maninayita mo po. That's right, talagang ito, hanapin God has its proper time. Pero of course, as humans, we expect naman hanapin. We can see some produce, some results. Kita mo kasi burita mo, agad-agad dating bunga. Pero talagang natin yan, timetabling nga po, regarding the achievement or fulfillment of the Word of God. As preachers, kaya talagang atin tamo tendency, tambing manuan mo na, Diyos ko, atin kaya ang bunga ini, atin kaya resulta ini, something like that, no? Wherein, kaya bala mo, you don't see immediate changes coming from people, Ante mo yung kakatang politics, bala mo, puro na ayuda, patronage, tama kanyan, wala mo aluwan na itong talagang developmental, the pursuit of the common good, something like that, no? Na pota, may binasa rin taong makanyan, no? Although, maluta naman na kay taxpayers money la rin yung babiyad ng miyayalawang ayuda. Na kay potang, the church reminds us, no, to be more active in our social, political involvement kay. Pero wala mo lang changes. Yung sistema tama kanyan. We focus on the wrong model of our political life. Ita pintang malaman niya wad na karing manungkulan niya. Ito rin namang manungkulan, they take advantage of that, no? It's a vicious circle, pero yan, daratang na naman ng election, how can we raise, Tapin, I think, I've heard this from Cardinal Ambon, atin tamong responsibilidad na to raise the consciousness of our, something like that, no? Kay manyalbag kambini tungkol kay ngamano, tungkol kay hustisya, yung proper, Christian living, makanyan. Pero rin tao pa mo rin, kay aliway tang wala lang. Wala lang. Something like that, no? Again, we don't underestimate. Tapin, atin niyang sarili siguro, dinamismo, atin niyang sariling oras yung ganoon, again, nang kaya po, nung mandatang ito, kaya madidelay uling siguro kita mo mismo, we do not really cooperate, ketang challenge or the invitation given to us by the Word of God. Yan, kaya po talagang that's something very frustrating and discouraging. Natural mo na we want to change the system, we want to change the whole world. Okay, we want to change our community, we want to change the family. And we keep on reminding, preaching the Word of God. Patang kaya amupen, wala mo lang bunga. Pero itapin, the good news is, just like the Lord, tamo tutok ng po, na manasik dyan, kaya mabatuing dugpana. Siguro for a while, kaya mabato, masuksok, pero who knows? Pata, makatanamin ni kayang puso na rin tao. May kiramdam, no? Uli nga niya sariling dinamismo. And this is the point of the first although, muna kaya malati itang getang mustard seed, at kay bat notice ako pinandan. Emo mamalayan, okay? Because it is actually the Lord who is doing and causing the increase or the growth. Let me quote to you, Brother Ivor, and the rest of our listeners. Iniping sasabihin, anay kasantingin o ini sinabi ng San Pablo, 1 Corinthians 3:6. Okay? Tungkol kanini, I planted the seed. Akong meron naman kay bini.
i-Apollo sana watered it. Yang sinese, yang bala mo de migkain danum. Okay? But, o yung buri kundili, God, made it grow. God gave the increase. God was the one causing the growth. O ini sasabihan ni. Nangkay totoo ito eh. Itang nangkay mga pamulala ka na eh. Yung mga mamalay, wapin eh. Kaya kung pisa kang malati, puto kayo bigla dagol eh. Marakalamakan yan eh. What I can think of nangkay, ako personally kareng nanti pinabangkit ko kayong humili ko. Ati mo kareng makyasawa nangkay ugalyan nyo ako na you have to have time for prayer together. Kagising you, bahay ko matudod. Mag-umpisa ako metong minuto ako. Every day. Diyan metong yang minuto. Punta kayong metong minuto ngayon, magawa nga 2 minuto. Punta kayo may 3 minuto. Punta kayo, for all you know, pantunanan na ng sistema mo, maging habit na yung pamangadi. And kayo mo malayan, wow. The effect of that, kaya kong pamiyabe. Nasanayan niyo po. Yes, you started with just a 1-minute prayer. Pero uling, ini pinitang gagambulan nyo. At nga pong gano'n naman, para gula na yung kaya kong prayer life, spiritual life, yung kayo may asawa. That's one thing, no? At mo, dyan keng pamilya. Itang pa mga di yung, kaya dyan makuyad mo, punta kayo magiging practice ito. Magiging habit, magiging culture to anapin. Akasanaan nyo bilang metong pamilya. Punta kay daguliti. O kaya, small acts of kindness. Nung aldoldo, lawen mo, Brother Iver, gagawa kang, diyang malating dapat amayo. Dapat talugod. Rata mo mga lati. If every day you do that also, mo mamalayan, wow, you are becoming a better person. You are becoming the Christian God wants you to be. Di ba? May kumpisa ka aking mga lating acts of kind. And not only that, kaya kitang gagawan tamo, mga lating maya pabagi, it will ripple ka rin ng tao nga rin. Kaya, for all you know, ma-inspire la rin aliwa kitang nakakita kaya. Di dadagul. Kaya pamanyaw mo ngayon, pota retatin lang family members o kakilala, sabienda, eventually, ini palang gagamon ng mga lati ngayon, ba? may ka growth, o itapin, itang sinulong. May balo daragulya po. Mo balo di nagulya. May ka-inspire ka palang marakalatao. Makanya niya po yung ining kayarianan ng Diyos, mga lati, pero gambulan tayang, itapin naman, kapibabatan. Kapibaba. It takes time mag-umpisa kang mga lati. Pero kayo mga pamulala ka, na nilalabas, daragul, susulong. Because, inipin sa sabihanan ini, ikitang kang San Pablo na, it is God who gave the increase. It is God causing the growth. Yapin ini keni naamamalayan ning ing hortelano. Lumabong kimpini nakamalayan no makarano ining manasik bini. It's because the hand of God is there. Okay? Yapo tang gagawan tayo po itapin tangamano ning Ginoo. It can be a small beginning. O itapin itang pamagari ning Dios po tang mananaman tamong amano yaman, dapat yaman, o masanting panugali, o kaya retang mga lating paralan tamo na kay maka-inspire ka rin aluan tao. But mind you, kaya po, mamalayan, tinagul na pala. Misan, just recently, makanyitang karanasan na ning metong comparison. Alam mo nga, kaya mga pamulala ko, ala na akong regular obra, kaya makikikay ko mo.
Pero, o yan mong, yung panganay ko, na apayari ko na eh. Yan ang mabalo na mong. Uwa. Nabalo ka niya kinawa. Kay, eko po amalaya namong na milalabas ko. Yeah. Milalabas sa susulong yung masanting abiyemi. Kaming pamilya, diyang nang kairo ko, alang regular daratang, dakalyamo racket, utapin diskarte, something like that. But God provides the means. At bandang tauli, sabi ko pin kaya, tutuy tayo ako. Grasya na ning apong ginuyan. Nang kay tutupin, we have our own efforts. At ita sariling kapagalan kaya sakripisyo. Pero, nung ena naman provide, ni apong ginuhit ang kailangan tamo. Diba? Nanong kailangan tamo po kaya, gino ko yung biya tamo, yung sikanan tamo, yung oras tamo, kagiwan tamo, diba? O kaya itang nung katintamong piban dyan, gamitan tamo para sumulong yung biya. Nino nga ning memiya kanyan. So, totoo yung isasabihan na San Pablo. Ako mong mena naman, apo, sana tiktugan yung danum. Pero yung apong ginoo. Yung pasibon. O yun, palabong, paragol, pasulong. Kening tanaman na ini. And I think keng biyeta mo po, karenta mo talagang bala mo hanapin mga pamulala keng grasya na ng Diyos. Uling nung kekatamo mo po, mag-relay tamo kayong sarili tasigan, na bala mo, we are the ones causing the growth. No. Uling yan, naman pumanibatan ng ganagana kaya katamo yung kailangan ta para sumulong tamo kayong bin. Yung Diyos pamuri ni panibatan ng pamanyulong hanapin San Pablo. Okay po, tating aburing dagdag, brother. Kumako kita po sinabi yung mamong. Ya Pablo, yung menanam, ya Polos, yung menugto. Pero yung Diyos pamuri niyang yung balang pe patubo, pe paragol. Right. Kini man pong ikatamong first part na po ng katamong gospel. Kabud niya po sinal baginimbidi, gawanin dati ng gagawan. Pero nabalo po dinagul. Nino po itang pe paragol. Yapin po nga pong gina. Ing akagit ko po gini yapin itang kaya katamong po, atintapong kanya-kanyang obra, atintamong kanya-kanyang larangan. Ayan po. Alupa na po itang migsinyeryo mong itang taong na enabalo na milalabas. Enabalo milalabas. Yabi po hindi, basta gawan mo po yung obra mo, lalo na naman maro, mayap, para gingapong gino. Gingapong gino po yung balang gawang paralan para milabas ka po. That's right. Sabi po natin panahon na po ng eleksyon. Yeah, wow. Ito pong eleksyon at yung PPCRB. Okay. Malambat na ako po yung PPCRB. Okay. Baloy pong one time, last election po, 2019 election. May ka panamdam. Wala mo, medyo masisira loob. Then kaya pong PPCRB. Siya sanabi natin, gawan mo hanggang agyo mo, magbante ka, mag-educate ka, voter segregation, etc. Putang gaya nga na, alam mo palang kwente na. Linwal niya po kaya kami ito, kaya meeting mi po. Alam mo palang kwente, maski na ang gawan mo, yan naman pala yung maging resulta na rin kaya katamang babantin. Nang gaya miras po kaya tampundong kita niyan 22, yung last election na 2022, sinabi na po, relevant sa babaeng PPCRB, putang panahon na ng election. Dindam kaya po kanita ya pong Steve, sinabi na, naman. Nung nila sabi, wala akong nakakita. Santing abong. Nung sinabi na po kaya kami ganito, tagal nga na itong expectation, you ay wicked. Yan mo sasabihin yung irrelevant ka na. Pero yung ngayon balo nga na, yung nga pong gino, magubra yan nga na. Uring, dakal naman po yung mag-voter sa education, dakal naman po may mumulat eh. At yun naman po magbayo. Ngayon mo open, maragula porsyento, itong buri mo nga kita maragula pa magbayo. Pero ting magbayo. Tunggal dito. Tunggal dito. Yan ano pong gawan, basta magubra. Magobra na kang magobra. Nitang balo mo, masanting yung gagawan, yung mission, magobra na kang magobra. And God will do the rest. That's true. Karintambo bumanalig talaga. Kaya grasya na rin nga pong ganun. It is only by God's grace that we can do,
and we can achieve results, itang positibong bunga, itang manamupin. Yapin, ako parati keng tatanda na nitang patang mangako kami. Ako lang ating pangako ng keng itang pari, are you resolved to do this? Yes, I do. Yes, I do. Pero itong pangapat, anekas natin, yes, I do with the help of God. Dapat po. At yung itang, anekas natin ito, itang pakibata, with the help of God. Opo, tatangwanan ko, king sao, naninggi. Nanuhan po kasing obra mabait mo. Oo, totoo. Kaya nung walay po itang king sao, naninggi mo, etamisadsad. Etamisadsad. At potang anapin, may naligta king sao, naninggi mo, nagkakawan tayo ng gyuta mo, itabi na magobra, at magrelay tayo king sao, naninggi mo, mo amalayan. Bandang tauli, tungkal ditak pala, ating manalyari, ating bunga, at susulong, lalong-lalo yung biye kasalpantayanan. Because, anak kasanting itang senior na nitang kaya kaming recollection master ng last Monday. If you feel like nothing is happening, para mo, don't be deceived because something is becoming of you. Meaning to say, ating magbayo kaya ka, diyang bala mo lang malalyari. Siguro kaya tang in terms of values and virtues, you're becoming a more patient person. Bala mo lang malalyari atin. You are becoming better. Kaya tang makanyanana. So, which is, I think, it makes sense, no? Yung itang isipan bala mo, timo kaya katamo po. Ay, alang resulta, alang kapagalan. Totoo ito, Brother Iver. And I think we share the same feeling mo naman, I have been, I think, 12 or 13 years already in the radio industry, kaya nang kakatamong Archdiocese. Kaya, siyempre, kaya 13 years, itapin. Ayapin itang program itang, itang kakaluguran, something like that. Because we ask people, ating bang impact yung biyo, yung pamakaramdam yung karadyo. Or, are we just, doing all this, but it will go to waste. Bala mo makanyan, We have been spending, millions for the operations of this radio station, in-upgrade tayo. Kaya sabi mo, kakayan mo, ating ba talagang bubungang masante? Pero minsan, ating karang may kakatang benefactor, kailang mo ta sinabi na, pala mo nga na, diyang metong mong kaladwa. Metong mong kaladwa na, ating ko nga sagip, ating ko nga ligtas, huli na ning radio station na yan. Sulit na. Sulit na. Medyo may tatso ka nito. Wapin naman si ketang bala mo, makanano karakal, yung impact mo ka marakal tao, marakal ba? Ali, ketang sinabi na talagang may tatso. Diyang metong mumang kaladwa, aligtas yun. Pauli na ning kaya katang apostoleta yan kayang radio station. Sulit na yung gagawan yung obra. Yung obra na rin gino. Kaya katamo po siguro. I think let me end our first segment with that note. Talaga na kay bala mo ito. If you feel like there is nothing happening. Maka-frustrate na yun. Something like that. Pero rest assured na there is something becoming of you. And not only you, but I think karang aluwan tao. Karetang darasan mo, ketang agagawan, responsibilidad o apostolado, na o kasuywan agagawan no para king Ginoo. Okay, at ikate pamu ing katang masanting apisabian, no? At pakinggan po natin si Among, no, sa kanyang Connect Ka Katekista program. Sa ating mga gusto po maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters and then space
your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school. Ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. Once registered, makatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. Kung may mga kahilingan kayo, intention sa pasasalamat, pwede niyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily prayers and daily masses. We would like to thank si Seson Basco of Our Lady of Victory dyan sa Dauma, Balacat, Pampanga for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Okay, thank you Among sa iyong paanyaya dito sa ating Connecta Katekista program. At mag-break time pa po, pakinggan po natin ang mga anunsyo at paalala ng ating station at yung ating awitin during the break by Bukas Palad Music Ministry. Ang title po, Tanda ng Kaharian ng Diyos. Pakinggan po natin ito. Kakaluguran, may good news kami sa iyo! Maaari mo nang suportahan ng ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space, yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9 o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kaming inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam. ka, di ba? Pero bakit parang glowing ka? First Sulfate yan! United Home First Sulfate Iron supports healthy blood for a healthy glow with proper diet and healthy lifestyle. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology. For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030. Babalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Okay, wait lang natin. Pakidala rin yung ating Blue Book dito, no? Yung mga announcement natin kasi wala tayong announcement dito. Okay, at hihintay natin itong mga viewers and listeners natin, no? Okay, pakibasa mo lang, Brother Ivor, para ma-acknowledge natin, no? Okay, thank you. Okay.
Maya pa bengi po, karening kay kaming FB viewers. Kang Nino Galban, Clarissa Baltasar, pangunakan. Ang Lita P. Baltasar, yes, may better half. Bonavie Kiliente, Gian Paula Cordoba, Linda Bitog, Melinda Careon Santos, Socorro Barlongco, kang Malabanan, kang Virginia de la Cruz, kang Regina Pangilinan, kang Maricris Di Mangalino. Basan tinalagyo ni metong mo? Fried rice. Fried rice. Fried rice Perez. Oo. Parati yan. Regular na listeners natin yan. Kang Janet Okmer Maiza. Kang Aliza Ferrer Miloria. Kang Grace Lazaro. Kang Leonet Biray. Kang Elena Marquez. Kang Rebecca Mangalindan. O kabalengko rin eh. Kang Leilani Sunga Bamba, taga Malusak kayo ni. Ayan po. Kang Angelita Baltasar, Santa Maria. Tingnan naman po palang FB comments mo, Jelly Baltasar. Sige. Magandang gabi po, mga BKK sa inyong lahat. Jelly is watching. Alaita sharing mo, Teng. Ang Regina David, may pabengi po from the parish of Santo Niño. Thank you, Gigi. Kang Brother Armando Manangkil, siyempre regular. Growing in faith requires patience and perseverance. You may not even notice its growth, but surely it grows. Tama po. It is sown by God, the giver of life. Thank you po Among Pep and Friday episode and all ka-BKK watching and listening. Maya pabengi po. Okay, salamat po. Kang Bern na Pineda Basilio David, may pabengi po among. Kang Grace Lazaro, I'm watching po. Kumusta po kayo? Brother Reverend to our administrator, among Joseph Mary D. Bakay. Kumpleto yan mo? Kumpleto. God bless po to both of you. Po, ingat po lagi. Good evening po. Hello po. Kang Janet Okmer Mainta, good evening po. Ang niya naman ni Lita Baltasar. Yeah. Mag-good evening niya po. Good evening po kayo watching from Santa Lucia, Paris as one. Okay. Ang Sister Lori, let's have the perseverance to wait for our small mustards of faith to grow into big foliage of secured nest for our problems, trials, and sufferings to be sheltered in. Okay, po. Reta po, kakatamong FB comment. Okay, at i-greet din natin yung ating mga regular listeners. I-greet po natin ang ating mga regular listeners, Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF and DSF Buildings, Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Imang Prima Kiwa, Maximo and Cecilia Arcilia, Tatangaming and Imang Banang Dison, Sister Elmi Ronquillo, Brother Bonnie Ganya, Reyes family dyan sa Bulaklak Village, sa Santo Niño, especially to Imang Mercedes, sina Brother Bernie at si Architect Arwin Joseph Santos. Sister Mileto Campo and family, Christ the Eternal High Priest Parish dyan sa Sulipan, Apalit, Pampanga, San Jose Parish dito sa City of San Fernando, Sister Sol of Aureli's Bake Shop at Asuncion Gueco, at lalong-lalo na yung ating, ito ay talagang tutok na tutok, si Sister Perlita Garcia Perez Dizon. At lahat po ng ating mga silent listeners, no? Especially dyan sa parokya ng Santo Niño. Okay, thank you Among sa yung pagbabanggit no ng ating mga regular and silent listeners. Okay, medyo kapos na tayo sa oras pero siguro sa conclusion of our insights today, Brother Iver, talagang itang becoming I think that is a challenge or an area of challenge to all of us, because talaga po kayong gagawan tamo
whether it be keng individual, keng family level, community level, barangay level, ano man pong level na kay we do something for ourselves, for other people, then kaya po talaga we grow impatient. Then kaya po not only impatient, I think, but then kaya po we grow tired and bored. Manikal mo. Buhay tang tikal, ang po pang balang bitang itapin hanggang kapilang ko gagawa nini po ulimpin seemingly it is fruitless, something like that, no? Pero hanapin ng Ginoo, you just wait. Because, again, ulitan kitang sinabi ko natin. Itang, if you feel like nothing is happening, you are becoming. Atin po, siguradong malamo, may babayo susulong keng biyeta mo. Lalong-lalo na, kasi kaya na, Brother Iver, itang malamo, saywar mo rin. Itang, it's a struggle, tension, will we give in to tapin-tapin easily we can get disappointed, we easily get hopeless, we easily get frustrated ketang bagay na bala mo gagawan mo pero bala mo kasusulong, something like that, no? Pero siyempre I think itapin an area of challenge of this is no, we should not give in to hopelessness. We should not give in po ketang bala mo fruitlessness. Ngayon ni makanyan. Seemingly bala mo makanyan. Pero wait till the Lord will do something about it, Importante we have itapin done our part. Eta mo hanapin sino kung ibalaos ta mo itang expected of us. Uling talaga po keng I think, no, especially the work and the mission, no, connected with our faith in the Lord. Talaga pong there will be frustrating, discouraging moments. Expecta na po ito. Personally, kaya kata radio, ay, madakal. Madakal talaga. Pero kanita ka titibe mo. Pero lawen mo in spite of all the odds, all the difficult moments kaya ning existence na ning katang radio station, no, kung nalatalatagan. Pero we are here. At the family of Bright FM is growing slowly but surely. Something like that, no? Nandimpin natin kung ating okasyon kaya ni King Bacolor, and I was asked my Monsignor Jean about itapin, na nakakuha mong susulong naman. Makanya ning kaya na. These are the exact words, susulong naman yung kakatang radio station. Sabi ko, wala mo nga ako in terms of the viewers, the listeners, kaya naman ako. So, atin namang itapin, ating growth, ating pamanyulong naman kay radio station lang. Maybe he was talking about the sustainability of the arts of this radio station. At totoo talagang nang kaya natin na sumulong kang bagya po tang kay medyo ating bagay na makayatras. Atin naman po mo. Kana ko na mo po. Gusto na kayo mag-upset ko. Totoo ito. Putang kakit mo. Utalaka nga. Putang kain may ka-rebound na natin. Tama po sinabi lang kahit. Negative yaman po utalaka nga na. Pero yung sabihin, atin. Yapin. Atin. At sula pa mo rin po rin ang makarandam. Nung atin po makarandam, susulong tama po. You know, mo ka rin catechists, teachers, parents. Ako, I often hear this. Bala mo itang itapindan ing sasabihan ko mong bala mo itang it falls into deaf ears. Bala mo nakapakaran na mga anak ko, bala mo alang kwenta karela, balang palsuko, aratang experience areta. What totoo naman, kaya siguro, we can help but think about that, no? Lalo na karimpe nga rin, kaya you know, you will hear parents, ko, talagang kaya sasawa na ako,
masasagad ko kapano pa yan, paulit-ulit, makanyan. Totoo. Atintangan makanyan na karanasan na Brother Iver. Nabala mo, sasabihan ng karanasan na yun, oy, tukra muna yan. Yan muna balaos na yan, Kampengar, paborang mo na rin ako. Ako tingko pong kay karin mo. King obra po, king apostolado, king ministry po. Yeah. Ating ko pong nangaiting kong isipan, baka nga ma-frustrate, baka nga mainip. Yeah. Nung nanoon pong gagawan nyo, o gagawan tama po, personal kaya po ini. Kakabit ko, nung nanoon man gagawan ko, kay obra ini. Yeah. Kaya po obra, nung ating lunto ko na kay obra ini. Ini obra na yan ng Diyos. Yung Diyos yung balang palto. Nung Kasi gawang ko may gawang ko. Yung Diyos siya pumikibalo kaya itong maging epekto at resulta na rin balang gagawan. Wait mo po, kalo pa niya naman po ng butol mustasa. You know, at the end of the day, sinabi mo yun, that is correct, no? Yung ilulantag yung isip at puso, tampot ang alam, it seems fruitless, meaningless, kaya gawan mo. Pero balo mo na, tinutok ng ningapong kaya ka. He called you to a specific purpose, for example. Pengari ka, and as part of your being parent, gawan mo ito. Metong kang teacher, metong kang katekista pari, ita mo ang like ko makanyan. Ika yung makababat kaya to, we all have a share of God's mission, At totoo na kay uyampin. At the end of the day, we will experience the way of discouragement, frustrations. Pero at the end of the day, tapinamanan mo, muna obra na pong pangadwa, God knows everything. Ako personally makanyan kay, Lord, balo mo ika na balang nung tao ngayon ni yung balang pasibut yung balang pasibut nung tao ngayon ni may kamaliyak something like that, no? Ika ng bala basta I have done my part nung nekaya tinlapasabihan kaya tinlapang madyari nga lang something like that, no? Where I think that is where para ka na ako talagang it's really a test of character. Nekay subukan na kaning ginom. What matter are you made of? Nung matibet-tibet, nung alaking equipment o kaya detang gadget o appliance, heavy duty. Pota heavy ya mo, alaking duty. Diba? Are we heavy duty also? Itang po sabihin na heavy duty balota naman talagang durability, quality. Kay buri na ni nga pong potang isabak na katanging obra, talagang heavy duty ka. Maski pa magpok de masisiya. That's right. Uling the strength we really come not from us, but from the Lord. Yes po. Okay. Ingke katang Saint of the Day, very popular yan. Uling lalong-lalo na, mo ka rin Bosconians, Salesians. So, kaya katamo po, lalong-lalo na ka rin kayanakan. Introduce me, Brother Iver, yung Saint of the Day tamo? Yung Saint of the Day po yan San Juan Bosco. Bosco. Mapula na yung matano. San Juan Bosco, may ito nga pong pari. May bayit kanitang 1,815 karin Piedmont, Italia. Sinesening metong nga Banalayma. Isang Juan Bosco, meging metong yang pari. Dikil na ing kabilugan ing Biena karing mi paboren na yanak. Itagulaling ko ing sarili ko karela. Lugurang kulat gawang kong malugod kanako nga nang migdesisyon. Ing makapasubali ng kagiwan king psikolohiya, ing milablab ng lugod, ing tayimtim ng pamikiyadwangan amano, ing alang pagal ng debosyon, deti gewareng metong karing makapagmulalang dili, karing mumugit king edukasyon, at metong karing popular at kalugod-lugod dili karing santo na ning modernong panahon. Kanitang 1,815 tinatagne ing kongregasyon Salesiana. Kanitang 1,872 ing kongregasyon ding anak ng babae ning kekatang Hindu, talasayop ding Kristiyano,
din kayang komunidad, antino ning sarili ng kabanalan, masolo lang makaugne king kabanalan ng San Francisco de Sales. Okay. At yan po ang magkakatang saint of the day, no? San Man Bosco, ipanalangin mo kami. And of course, we are one, no? With our Bosconian and Salesian brothers and sisters, no? Kaya ni pong karelang kapiesta ng founder San Juan Bosco. And I think marakalang product in Don Bosco Academy, in Mary Help of Christians, and kenta mo akakiting talagang itang quality Christian education or formation. Yeah, supportan tala po. Then kaya katamong Catholic schools, no, as they continue their mission and commitment, no, especially for our the youth, no, for our young people. Okay, at ilid ko na Brother Iver, ining kaya katamong concluding prayer. King laguning pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, sumeka at saupan mo. O Ginoo, mamalagwa ka, king saup mo. Ginong Diyos, pagkadaman mo kaming mapayapang kapainawan, ban, may pasik na nga rin kekeng pamikakatawan. Ibayo na kesa parati, ning kekang kasaupan, at papanitilya na kaming matatag, king kekang kasuywan. Amen. Manano na sanang imayupayang Ginoo pagkaraman nakatamong benging bibno king kapainawan, ampon mapayapang kamatayan. Amen. King lagi pa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, mapilan mo pong announcement. Of course, din kay katamong Jubilee Pilgrim Churches, Metropolitan Cathedral, Shrine of Apong Mamakalulu, Our Lady of Grace, King Mabalacat po, Santa Ana Parish, San Luis Gonzaga Parish, King San Luis, Pampanga, San Nicolas de Tolentino, Macabebe, Pampanga, Santo Tomas Apostol Parish, Santo Tomas, Pampanga, Our Lady of Archdiocese and Shrine of Our Lady of Lourdes, Cavite, Bacolor, and finally in Santa Rita de Casia Parish, yung pong poblasyon, Santa Rita, Pampanga. And February 8 la po rin nga duwang announcement na rin Metropolitan Ministers of Social Communications General Assembly. Kaya February 8 po, Sabado, 7 a.m. to 5 p.m. King University of the Assumption Gym. Kaya pong Unisite del Pilar, City of San Fernando. Yung theme po, Proclaim the Gospel to All. So rin kaya katamo pong SOCOM, Ministers, Social Communication, marakala po rin speaker kaya ni. Actually, the whole day yan. And then we have the Vocation Jamboree po, King Mother of Good Counsel Seminary. Yapin po yung Vocare 2025. Yung tema, The Joy of Being Called. Yan. Retang daramdamanda, ausan nala, ni nga pong Ginoo. Lalong-lalo na po king bokasyon ng pamagpari. Yan. Half day mo po ini, 7:30 to 11:30. February 8 yan naman po, King MGC Seminary. Okay, at yung ating programming after this po, in a few minutes, King Lagyurang Jesus with Reverend Father Ronnie D. Cao and Brother Jeffrey Gomez. King Lagyurang Jesus. Yan. Our healing ministry on air. At kempong Sabado, bukas, February 1st. Wow, February na pala. 6:30 a.m. live mass from Santa Monica Parish, Santa Monica, Mexico, Pampanga. 4 p.m. po, it's a girl thing with Miss Mary Joan Yabut. 5:30 p.m. Laiko Labka, programang Makiramdam, Magparamdam with the Archdiocese Council of the Laity, din kay katamong Archdiocese. 7 p.m. The Lord is my Shepherd, Brother Bong and his charismatic community. At kempong Sunday, this is the presentation of the Lord's Parish. Presentation of the Lord. Okay? In Candelaria. Yan. 6 a.m. po, Men of Light with Cardinal Lambo David, Father Deo Galang, Atty. Bong Roque, and Brother Joey Angeles. 7 a.m. po, Pasakali with Father Nono Alfonso. And 9:30 a.m. Ini po. Yang basa ko ini. Fiesta ka rin king Batasan Macabebe, Pampanga. We have a 9:30 a.m. live mass from the presentation of the Lord's Parish. Father Joel Gamboa po.
alayo po kanya nitang King Kain, King King Radio, alayo po yung live mass na ning Santo Niño. Pero King page nami po at yuya, 9:30 a.m. 5 p.m. live mass from Holy Rosary Parish, Angeles City, Pampanga, 5 p.m. And our newest program po, 7:30 p.m. Metanoia, Metinuya, Bayang Puso, Bayang Espiritu with the Diocesan Service Committee, Catholic Charismatic Renewal, Pampanga. And also, i-announce ko na po ini. I think tintamong kay kanya na announcement mo naman. February 8 po, we will be starting our program tungkol po kay Family and Life Apostolate, no? To be headed by our own, no? Family and Life Parish Ministry, kaya po King Santo Niño. Brother John and Sister Loy Sigyan. So masanting abangan po ini 10 to 12 every Saturday. Every Saturday pala. Once a month siya. Okay. But we are starting a program tungkol po kay family and life. Because this is a very important apostolate and ministry po. So, kudos at didinan ko lang maya poras po rin ng kanakong family and life ministry, no? Because they will be starting this new program para po kay katamo. Good luck po. Yes. At paalam pasalamat and greetings, Brother Ever. Kang yan pong regular listeners tama po. Kang Leonel Makapagal, Glo Manalili Tobias, Josie Manalili pala, Jessel Yadao, Jess Garcia, Noemi Salas, Nel Canles Giao, kang Merly Mendoza, kang Rowena Malyari and Gina De Jesus, pagkipangadi po, masakit la po. Yeah. Kang Rachel and Marnie, kang Rabi and Rani, kang Ben Blanco Malyari Nimbulaon, Hospital, kang Angelo Pascual, kang Belinda Manalili, kang Rio Mercado, Angie Galang, Armando Malonzo, Glenn Ampoyesto Santiago, kang Paring Odi, Patawaran, kang Alvin and Josie, Pasya, ng Santo Niño, kang Jerry Lintag, kang Imang Iling Laksa, kang Eric Tungol, kang Gudiarsi, Karakaldane mo, kang El Senyor Nazareno Community ng San Nicolas First, kareng batchmate ko pong Michael Jans 1971, tinanuan pong reunion kanina. Kang, siyempre, kang yung sister wife ko po, Makandam, siyempre po ang Jambi, Makiabe po lulundag kanini. Matulaya. Kalukuran kong Charito Montemayor, ang po pala kang kay kang Juan Pablo, Balya Puya po ini. Ang po pala ang ating ko pong dating kaopisina na may operayan na po na tapakipangadi po. Mona Lisa di Malanta po. Siyempre, poging ka na ako pong Paris Priest, among J. Salvador. Brother Iber po ini, pansamantalang magpaalam, hanggang po kayo tutuking Biyernes. Yes, thank you. And of course, we forgot to greet, no? Although abanggit ka na din, yung kakatangkanan lawyer in charge keng Metropolitan Tribunal. Karetang papayana annulment. Monsignor Edgardo Pangan. Happy birthday po. Happy birthday, Mong ang yaning Aldong IT. At king lagyuta po rin yung katamong staff, no? Inipuin kayong among sa Impapawid, Father Pep Bakay po ini, kayong station administrator ng 91.9 Bright FM. At muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Ingat lang po, happy weekend at magsimbo po tayo sa linggo. At maraming salamat po sa inyong pagkikinig.